Hraždanje opštini Verbas kandidatov za odborníkov za novi sostav Skupštiny opštini Verbas vyberali zo 6 listinoh, 3 listinoh političnih strankoh, po jednej listini ruhu i grupi hraždanoh i listini koaliciji vecej strankoh. Zo skupno 35 947 upisanih do vyberankového spisku svoje hlasačke pravo včera vyhasnovalo 55,32% hlasačkého cela. Preliminárni rezultati ukazuju, že všetky stranky prešli cenzus, a najvecej hlasy u celej opštini dostala Srpska napredna stranka 42,49%, ta dostala 17 odbornícky mandati. Na druhém mjeste po číslu osvojených hlasoch Socialistična partija Srbiji s 21,64% i 8 odborníckými mandatami, a na trećem mjestu 11,57% hlasi dostala koalicija Ošljebozme Verbas, ktorú tvoria Demokratična stranka, Socijaldemokratična stranka i Liga socijaldemokrata u Vojvodini, ta dostala 4 mandati. Ruh socijalistov dostal 9,59% abo 3 mandati, Srpska radikalna stranka 7,16%, 2 mandati, a grupa Hraždanov ruh Dost Bulo 5,13% hlasi i tiž 2 mandati.